Bore da pawb, a chroeso I sesiwn nesaf Ffit yn 5. Mae'n bore dydd Mercher, a gobeithio bod pawb yn barod I fynd. Good morning everyone, welcome to another Ffit in 5. It's Wednesday morning, I hope you're all ready to go. Pawb yn nabod y rheolau efo nawr, digon o lle, kit addas, a botel o dŵr. Everyone should remember the routine by now, so enough space, suitable kit, and make sure you've got a drinks bottle. Mae gyda ni 5 gweithgaredd, pawb yn cofio 2 set o 30 eiliad yr un, 2 sets of 30 seconds of 5 exercises. Mae 1 gweithgaredd newydd gyda ni. We've got another new exercise. So we'll dangos chi sut I wneud na. I'll show you how to do that, don't panic. Y 5 gweithgaredd heddi yw rhif 1 I 32 cam, the 2-step dash. Rhif 2, lunge a clap. We're going to be lunging and clapping. Chi'n cofio hwnna? Rhif 3, we're going to be riding the bike. I'm going to radio bake. Rhif 4, naid pencil, a pencil jump on mae gwahaniaeth. There's a bit of a difference in this one. Rhif 5, ni'n mynd I dala squat. We're going to do a squat hold. Os oeddi pawb yn hapus, newch siŵr bod digon o lle, a ni'n mynd dechrau twymo lan. A ni'n mynd dechrau jogo ar ysmotyn. Chi'n cofio rheolau fi efo nawr? Tra yn dod off y llawr, a break yn symud. Okay, my rules for jogging on the spot. The feet come off the floor and we're moving our arms nicely as well. Okay, off funny. Cadwch fynd, da iawn chi. A cyflymu lan, speed up a little bit. Da iawn. A gyflymu'r to, bit faster again, da iawn. 5 eiliad o tra'n chwyn. 5 seconds really fast. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn chi. Right then, ni'n mynd codi cos lan a plygu mas. We're going to lift our leg up and bend it out. Unwaith to, lan, mas, lan, mas. Da iawn chi. Okay? Ni'n mynd jogo eto. Tro ma, ni'n 2 pethau gyda. This time, both together. So jogging, lift, out. Jogo, codi, mas. Da iawn. Jogo, codi, mas. Jogo, codi, mas. Da iawn chi. Fi'n credu bod ni yn barod am gweithgaredd gyntaf. 32 cam, the 2-step dash, chi'n cofio? Ni'n dechrau nôl. Rhedeg mlaen. Twtio llaw. Rhedeg nôl. Twtio llaw. We run forward 2 steps. Touch the floor. Run backwards 2 steps. Touch the floor. Ac yn y blaen. Pawb yn hapus. Mae cloc yn dechrau. 5 eiliad I paratoi. 5 seconds. 3, 2, 1. Off ni. Rhedeg mlaen. Twtio llaw. Nôl. Twtio llaw. Da iawn. Mlaen. Lawr. Nôl. Lawr. Okay, when we come forward, make sure we touch the floor. Backwards, touch the floor. Da iawn. Mlaen. Nôl. Da iawn chi. Mlaen. Nôl. Da iawn chi. Cadwch fynd. Keep going. 3, 2, 1. Goffwys. Da iawn. Cymwch diod bach os yw'n isau. Yr un peth eto. Same thing again. 5 eiliad I paratoi. Are we ready? 3, 2, 1. Off ni. Mlaen. Twtio llaw. Nôl. Da iawn. Mlaen. Nôl. Okay, make sure we go forwards. Make sure we touch the floor. Backwards. Touch the floor. Da iawn. Cadwch fynd. Nôl a mlaen. Twtio llaw. Da iawn chi. Cadw fynd. Faint amser sydd ar ôl. 3 eiliad. 2, 1. A stop. Da iawn chi. Cymwch diod mlaen. Gweithgaredd rhif 2. Number 2. Lunge a clap. So fel lunge, ni'n cedd ymlaen. Mae siw'n lunge o. Clap o tano. Step o nôl. Switch o coesau. Lunge. Clap. Okay? So we're going to lunge. Clap. Backwards. Switch over. Lunge, clap. Pawb yn barod. 5 eiliad. Digon o lle. 3, 2, 1. Off ni. So lunge,
clap, mas. Lunge, clap, nôl. Lunge, clap, and back. Switch, lunge, clap. Da iawn. Cofiwch bod ni'n switcho coesau pob tro. Remember to lunge off a different leg each time. So we keep switching our legs. 5 eiliad. 3, 2, 1, a stop. Yr un peth eto. Cymwch diod bach, 10 eiliad o rest. 10 seconds and we're going again. Same thing. Okay? So pryd ni'n lungio, cofiwch bod y penlin yma ddim yn cyffwrdd â llaw. That back knee doesn't touch the floor. Off a knee. Da iawn. Switch. Clap. Fi'n neud nhw ffordd mai, ydych chi'n gallu gweld. Dyw penlin ddim yn twtio llaw. Have a look, my back knee doesn't touch the floor. Da iawn, nôl fel hyn. Da iawn chi. A stop, da iawn, diod. Gweithgaredd rhif 3, number 3. Read a bike, we're going to be riding the bike, okay? Riding the bike. Okay, lawr y llaw. Coesau lan, esgus, fel bod ni'n reid a bike. Look, our feet looks like we're on the bike pedals, okay? Pan barod, lawr chi, down you go. 3, 2, 1, off a knee. Trad lan, a pedlo. Okay? So it looks like you're pedaling, riding a bike. Keep going. You can go as slow as you want. You can go a bit faster. Dim ots, slow neu fast. As long as we can cadw trad I symud. As long as you keep those legs going round. Da iawn chi. 5 eiliad I fynd. 3, 2, 1. Gorffwys, iste lan. Cymwch diod os mae'r rhaid. Da iawn. Okay. Nôl lawr i'r mat. Back down to the floor. 5 eiliad. Yr un peth eto. 3, 2, 1. Da iawn. Trad lan. A dach chi pedlo. Start pedaling. Chi'n gallu mynd yn fast. How fast can you go? Gweithio'n galed chi'n mynd yn gyflym. It's a lot harder if you go faster. How fast can you go? But you still got to keep your feet in the pedals, okay? Chi dal goffo pedlo gyda trad. Da iawn chi. 5 eiliad I fynd. 3, 2, 1. A gorffwys. Lan y chi. Da iawn. Up you get. Bach o dŵr, bit of drink. Chi pedwar. Naid pencil ond naid pencil gwahanol. Pencil jump on a little bit different. This time, we're going to start on our tummies. Up. Jump. Nôl lawr I bola. Lan a neidio, okay? 5 eiliad I fynd. So dim cefn tro ma, bola. Off a ni, lawr i'r bola. Lan, neidio. Lawr i'r bola. Lan, neidio. Okay? Down to our stomachs on the floor. Back up. And jump. Da iawn. Newch siŵr bod bola chi'n mynd lawr i'r llaw. Make sure our tummy touches the floor when we go down. Da iawn chi. 3, 2, 1. Cymwch gorffwys. Un peth eto. Do the same thing again. Cymwch diod os mae syre. 10 eiliad I fynd. Both for yma. 3, 2, 1. Lawr ni, let's go. Lawr. Lan. A neidio. Da iawn chi. Cofiwch bod ni dal yn neidio yn y diwedd. Remember, we're still jumping at the top. So lan. Neidio. Da iawn. Lawr. Lan. Neidio. Down. Up. And jump. And rest there. Da iawn chi. Mae hwnna'n galed. That's a hard one. Un gweithgaredd ar ôl. Ni'n mynd I dal a squat. We're going to do a squat hold. So sharp squat fel hyn.
A ni just mynd I sefyll now. We're just going to stay there as long as we can, okay? 30 eiliad os ydyn ni'n gallu. Paidwch becso os chi ffili aros na. Don't worry if we can't stay there. 2, 1, off a ni. So lawr I squat. A dala fel la. Hold it there. Da iawn. Dwi'n gallu gweld y cloc a gweld chi. Dalwch e fel la. Da iawn. Hanner ffordd trwyddo. Llosgi yn cosau. Your legs starting to feel it. So rhai dod lan, dim problem o gwbl. Don't worry if you've got to come up for a second. 5 eiliad. 3, 2, 1, lan a ni. Cofiwch. Siglo coesau. Then 1, 30 eiliad ar ôl. 1 set of 30 seconds to go. Squats, to. 3, 2, 1, lawr a ni. Down we go. Squat all out, last squat. Da iawn, cofiwch. Bod ni'n lan, bod ni ddim yn plygu drysto. Bod ni'n edrych lan gyda squat, okay? Plygu coesau ni'n neud. Da iawn chi. Hanner ffordd trwyddo. O, llosgi naw. O, muscles burning now. 10 eiliad I fynd, da iawn. 4, 3, 2, 1. A lan a ni, da iawn. O, coesau yn brifo nawr. Bol yn brifo ddo ar ôl sesiwn Steffano. Coesau yn brifo heddi. Da iawn chi. Cymwch amser. Cymwch diod. A nawr ni'n mynd I dechrau oeri lawr. We're going to start cooling down. So cerdded rownd, chi'n gwybod. Yn cylch bach I, yn lle bach I, yn gofod bach I, yn space. Gadre neu yn ysgol. Just cerdded o gwmpas. A mae calon ddim yn gweithio'n galed. Mae calon yn gweud 138. 138 beats a minute. Wedi bod yn gweithio. So nawr, mae sy'n dod â calon, mae sy'n arafio. We need to slow our hearts down now. By cooling down and dangos I chi be fi'n meddwl, wrth diwedd oeri lawr, bydd e'n gweld beth yw calon fi'n gweud eto. I'll see what my heart says at the end of the cool down, because we're slowing. It was at 138. Okay, un lap to, da iawn. Wedyn ni'n stretcho y cyhyra. We're going to stretch the muscles, okay? Ydyn y canol. Yn gwybod ni'n dechrau lan top gyda gwddwg, a ni'n plygu fe un ochr. 3, 2, 1. I'm going to bend the neck to the other side. Da iawn. 3, 2, 1. Da iawn chi. Lawr i'r breichiau. Un braich am draws. Gwasgu mewn. Okay, a dala fyna. 3, 2, 1. Shiglo bant. The other arm over your body. Push it a little bit closer to your chest. Not too hard, just a little bit. A dala fyna. 3, 2, 1. A shiglo off. Lawr i'r bola, chi'n gwybod beth i'n neud, sefyll lan, standing upright, ni'n mynd twisto un ochr, heb symud trad. 3, 2, 1, lan a ni, we're going to twist the other way. Remember, our feet don't move. All in the tummy muscles, stretch them off. 3, 2, 1, da iawn. Chi lawr i'r coesau, down to the legs. Okay, ni'n mynd lunge eto, because we've done them already. So lunge bach a dala sownd. Hold that lunge. 3, 2, 1. Mas. Switch your coesau, switch your legs. Lunge ochr draw. 3, 2, 1. Lan a ni. Newch siŵr bod chi'n siglo coesau off. A sesiwn arall wedi gofyn. Wylis sy'n byti calon fi. Mae fe lawr I 1, 1, 5. 1, 1, 5. So mae fe'n cwmpo o hyd. It's dropping all the time. If I do some more stretches and cool downs, the heart rate will drop again, back to normal. Bydd e'n cwmpo le bod e fod. Iawn? Pawb yn hapus. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Cofiwch gwasgu'r thumbs up, naill ai Facebook neu YouTube, ac i'r athrawon hefyd, bydd hwn yn mynd lan at y Darlun Teams. Okay, so no matter where you're watching, please hit the thumbs up button for Facebook and YouTube. And for the teachers, this video will be put onto Microsoft Teams as well. So diolch yn fawr. Fi'n credu Steffano sy'n ôl fory. I think it's Steffano in again tomorrow. So newch siŵr bod chi'n gwylio hanner awr wedi naw, 9:30. Hwyl fawr am y tro. See you later.